Nditimurano ya nuga kuroire feine gitoroine kia president de thurano kia mwaka wa 2022 nwithite na mbere kwiyumiria gukwaria mari na kioneki ga ukahorana giturwa giki magithie na mbere kwiyumiria ro kahora. Ndoria wa bururite Ndereti hiyo ni kinyaria mwetongoria kiama kia ODM kuinyereria mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta etekire gutheria no akanyita mbaru gituruini giki udurere wonekete kwamba muthingi wa waikaniria wa miario gatagati ga tongoria kiama kia ODM na ria makoragwo kambeini ya munini wa mutongoria wa bururi William Ruto. Kuomba hao watu walikuwa nasumbua rais wetu, wanamwambia 2022 tuwaambie ni nani. Jubilee kama chama hakuna kuendorse mtu. Na anasema endorsement na ni wa chama mwingine, wacha kwanza niwaeleze waje Jubilee. Na wakifika Jubilee wafunje chama yao, waje hapa tufanye ma-election zetu na yeye pia atajua hapa kuna wenyewe au namna gani. Aria manyitaga Ruto mbaru makiogotire kiugo kingi metereire kuma kuri mutongoria wa bururi ndetoine no kuna nerega kuyaria guku Ruto akihutiriria horo yo haraya. Nitembea hapa Elgeyo Marakwet na bonde la ufa akasema miaka 10 yake, akimaliza miaka 10 ya nani? Sasa wewe unajichosha unaenda kuuliza Uhuru Kenyatta endorsement ya nini? Na sisi kama chama ya demokrasia tutafuata yale wanachama wa Jubilee watatuamuru. Uhuru Muigai Kenyatta endorsed William Ruto long time ago. He has not changed his mind. His mind is in the same place, and I am speaking on his behalf. Na urere atongoria matiganite mathiete na mbere kwiyarira mbere ya githurano kia mwaka wa 2022 ateti matiganite kuma gicigo kia Mount Kenya ni mendekithitie speaker wa bunge nene ya bururi Justin Muturi gwatuika munini wa uria wothe ukamurwo ni kiama kia Jubilee kurirukia bendera ya kiama giki gituruini kia president makiuga niwe mwagiriru makiria gatagati kari othe meyumiritie. Speaker ni murajo mwe gathi command ni mwe wa kinga mugathi ni amurotera kaini ona ndikiriru na mwana wa mwe ucio tukagia na mundu wa guthikunyita muthiri na mundu wa gutonya thingira guthigucira. Maya mothe mokete urere uthuthuria uria tafanitio ni kambuni imwe ya mawoni wonanite githurano kigitafanio umuthi. William Ruto no ngiyukia hotani gituruini kia president Raila Odinga na baigire na gicunje kia 27.5 hari igana. Mike Mbuvi Sonko na baithatu na gicunje gia 12 hari igana. Na kigituruini kia munini wa president minister wa giteri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i no ngendererwo makiria na gicunje kia 22 hari igana. Kivutha Kibwana gicunje kia 18 hari igana. Mwangi wa Iria gicunje gia 9 hari igana. Nake gavana wa kaunti ya Kirinyaga Mubi wa Iguru gicunje kia 7 hari igana. Gerifotera Kameme TV, Retorya Kone Nogari wa Kamau.